Nanya tamalenko na COVID atma de hye bia to ananano mo nse do ukopie mu e wa Asante Bekwai so a e wo so abetodwa se nipa bienu ene nam so COVID efiri mu. Adom kase e de aproba be pie mu e wo Bekwai mensini emu. Aha ni ginan aye Bekwai Municipal Health Directorate. Ye ba beduru ha no ye ne director o ha edi nkomo na ntia wo ma yenya ne nyina ene se nipa mako wo ha ene aduasa enum ena on cases a wo mo enya nemo emu dunsia ena wo mo de enum ayede a ye de bia kokuma ase ayede bi nso ewo mensini emu pa mienu ena wo mato nananom ewo nse do etaba be di nkomo ne ebisa director se agye ye ban ena wo de agu ekwan mu ewo mensini mu a ebetimi aboa ama de wo mo awu ebi enwu entoa so ebio sisi aye kasa yi no ya investigate over 1,500 people since COVID shas here we are in Ghana. Ya confirm 231 positive cases within Bekwai and in the environment. No more. 214 are recovered already. And I have active cases here 16. Na one and so far that is the state of COVID-19 situation in Bekwai municipality. Data ehwe menya ne ntie se omo amodo omo ko kumase no ba ko ewu ho na Bekwai ha ya nso ba ko nso ewu eno so nkire mu ne se no krese ya forward cases ni bi ko kumase for intensive care ye train say yensa beka update on that. Adom kase ababedru Bekwai emontere so ane nipa binom wo kuro so eba be di nkomo ebisa wo mo se yese nipa mienu ewu ha wo mate so mate se nipa mienu ewu e Bekwai ha me nwanwa na yare no so nya agro ene ya chichi nipa bebre police for ne soldiers for ne immigration for na mkroma mo chichima mo and so still na Bekwai for nose mask ne ya de embo ma no to maso odin nsi yare ndem tin se achichima for na me ya pa entimesira mo bi anche nose mask no mbo ne ho ban free yare no coronavirus nti una wakachichi amate se nipa mienu timi ho adwure me ebuguse nipa no nya ready so bewu asodin na ekunu nipa timetum minianu fo se abanje sha odi atoko ma COVID na ozo obi edi so no nya ne kram fa ho die